amaboko twese. Haleluya. Tunasema kati vita kali. Tuwe na Mungu. Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Nariko nyamuturaririmba izo ndirimbo cyane. Kubera abasaza batwara. Haleluya, haleluya. Kubera abashitsi tufite uyu munsi. Bari kuva mu nguvu ya kupiga irasa shetani. Ico gusa. Yego. Nimuzamura amaboko tange haleluya. Haleluya. Kandi haleluya. Haleluya. Nguvu ya kupiga Haleluya. Haleluya. Juma biradukundiye. Reka twakire muvuga butu. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi mali cyubahiro. Haleluya. Amen. Kabanze mbibwire ngo bataza kugira abayogora babaza gwese uriya muzehe ninde. Njyewe nitwa Rubogora Vedaste Ngendahayo, ni umupasiteri mu ikanisa rya Methodiste mu Minembwe, ukorera umurimo w'Imana kuri none ariko iwacu twakoreraga mu ijimbo y'abakura ubu birakora, ariko kubera impamvu zabaye muzi ubu ngaho turi mu Minembwe niho tubarizwa. Ibindi birezi ibyo pasiteri wayoboye avuze ko umushumba Serukunda afite abana bane. Kugira ngo mwirize no kugira ngo mumpereze sekreteri aze mubwira ngo bakurikirane urubyaro rwanje sinzi icyo muhitamo. Kuko ntabwo nabavuga ubu nyine nanjye bamwe simbazi. Kugira ngo nkoranye abana n'abuzukuruza bihaye bija mu buvivi kugira ngo ibyo tubitambuke. Hari uwo bisitaza muri twavuze abana nta mpamvu yabyo. Turanezerewe cyane kandi tubikuye ku ndiba y'umutima, kuko pasiteri yabivuze arasa kuba twororosoye duhare tuja kubyiruka. Twigeze gutumirwa na pasiteri Ngumvira hano tubura umwanya, ariko iryo deni nyine rirahaba kandi twigeze no kugera hano mbere. Icyo gishakwe kisa n'ikihabaye. Ejo bundi yaduhamagaye twumva ko tugomba kuza, turamushimiye n'ubuyobozi bwose, nshimiye n'itorero muri rusange. Imana ibahereze umugisha. Amen.
reka nihute nshimire ubumwe bw'amatorero yacu sabungeri benshi baja bemera guhuza abakristu bangana batya, bamwe baja bumva ko abakristu babo babarengeje amaboko bakanabagira ababo nyine ntibamenye ko ari intama za Emanuweli, bakagira ngo ni ababo. Ni abakristu mugira, muri abashumba, abakristu ni aba Yesu. cyo gituma utobareza amaboko ngo urabazana ngo bashyire aha ngo ntibaje aha n'aha. Turabunge turabashumba baragiriye nyiri matungo, turabashimiye iki mwakoze ni kinini. Hari ahandi henshi bakifuza bakakibura, kandi nkaba mbasabira umugisha w'Imana ngo muzagikomeze, kuko ni ishusho imwe abantu bahaye baja mu ijuru, kugira ngo baje bahora baterana bafite ubumwe. Nituza no kubona umwanya turabivugaho, kandi nitutawubona nta mpamvu. Reka dusome ijambo ry'Imana turi buganire, duhere ko tuganira. Ninde musomyi ubangutse adusomere ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 14 umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Navuze Matayo, Yohana Tabazari. Mvuze ko ari ibice 4 14 umurongo wa 13. Uwo murongo wine dusoma Ni umurongo umwe gusa. Matayo 14:13. Yego soma. Yesu Yohana 14 Yohana na 13. Yego. dusoma ijambo ry'Imana. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanje nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Amen. Haleluya. Komeza uhagarare. Turangirize mu gitabo cya Yuda, agira isura imwe gusa. Igice umurongo wa 17 urageza ku wa 21. Yuda umurongo wa 17 ukomeze ugeze ku wa 21. Ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana. Abo nibo bazana kwirema ibice, n'abantu buntu ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwibake kuja kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutekereze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo. Mutegereze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Amen. Sengera ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, duciye gufasha iteraniro ry'ubwoko bwawe ringana ritya kubw'ijambo ryawe. Ni ijambo rishobora kurema kuko ryararemye kandi ribasha guhagurutsa intebyi, rikabasha guhindura no kuvugurura imitekerereze y'ubwoko bwawe, rikamenyesha ubushake bwawe. Umugaragu wawe ahagaze imbere y'iteraniro kubwiriza ijambo ryawe. Ndamusabira imbaraga n'ubutware kubw'umwuka wera, kugira ngo abwirize n'ubushizi bw'amanga, kandi wereze umugisha ijambo ryawe mu mitima y'abo bantu bose bicaye aha, kugira ngo bumve ubushake bwawe kandi bemere ubushake bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twishimiye kubabona kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nimuramukanye mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Twari tugize igihe tubabuze kandi kirekire, ariko uyu munsi Imana iduhaye umwanya tukongera tukababona. Imana ihabwe icyubahiro kandi baduhere umugisha mu izina rya Yesu. Nubwo abantu bari mu bibazo byinshi, abakuru baravuze ngo ntibikabure, ariko kandi baravuze ngo ntibigahoreho. Ibibazo mu buzima mu bundi,
bigira igihe bimwe bigatambuka hakaza ibindi, ishusho zimwe zatambuka hakaza izindi. Turabakomeje twongera kubatiza ibyiringiro muri Kristo Yesu ngo mukomere mw'abagabo nyabagabo, mwikomeze ku byo kwizera. Imana ibaduhere umugisha. Turabakiriye ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Hari abantu baje batenguha baje iyo bageze muko abandi, ariko nta muntu waje muko uwundi. Twavuze ejo bundi ko cyangwa ejo hano nta ndorerezi zihari, aho baje bagira indorerezi n'igihe bagiye ku mupira kabumbu, n'igihe bari muri resitora niho hagiye abantu bakora, abandi bakicara bagakomeza kureba. Iyo uhabibona hano wabaye indorerezi, uba wasigaye. Icya kabiri, ikintu gikorerwa hano cyose ugomba kugikora, kuko utazi aho Imana ituruka. Niba ushaka Imana, niba utayishaka ntacyo bigutwaye, kuko utazi aho Imana ituruka. Ntibakaririmbe guceceke, kuko Imana iziza mu ndirimbo. Turi kumwe, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nibavuga ngo dusenge, ujye usenga, kuko nturagera aho udakenera Imana mu buzima bwawe. Nibavuga ngo twumve ijambo ry'Imana, icyo bazaza bakorera hano cyose uze utekereza ngo ndakibonera mu Imana. Turanezerewe kubana nawe. Turi kumwe, haleluya. Maze mumpere Imana icyubahiro, haleluya. Twese ni haleluya. Tumuze mpundu, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, haleluya. Amen. Twabishimiye cyane kandi ntituri ibyanja. N'icyo twogaya twokivuga, twogikosora. Tutogikosorera hano, twogikosorera mu bungeri. Ijambo Imana yadushize ku mutima, ijambo tugize kabiri tuganira, rivuga hejuru yo gukura. Ntidufite umwanya ngo turisubiremo, ariko reka mvuga kagatoya nasize nimugoroba kubera umwanya. Twari tugeze akamaro k'ijambo ry'Imana, tuja kuvuga inkingi zigize Bibiliya. Tuvuga ko Bibiliya ifitwe n'inkingi zitatu nkuru zija zituma dukenera ngo abakristo bayisome, abakristo bayubahe, abakristo bayikunde, abakristo bayihereza agaciro. Twavuze ko inkingi ya mbere ni urukundo rw'Imana, kuko twaruboneye mu ijambo ry'Imana. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16. Niba utagira umwanya wo gusoma, nuzaza uja kuryama uza usoma iryo jambo, uzaje urota neza. Nuje mu kazi udafite umwanya, uje usoma umurongo umwe, uzaja wirirwa neza. Reka mbabwire, bari abantu bagira amanyanga, baja birirwa batongana, barwana, bagira akavuyo, ni abataza bakijana Bibiliya. Jewe niyo nubwiye kwituzinga, sinosiga Bibiliya. Kubera kandi ntawe noja kwituza ngo dutongane, kuko isigaye ndi kugarura iguhina, ikwereka ukuvuga n'ukubaza n'ugusubiza. Bibiliya ni nziza. Turi kumwe, haleluya. Icya kabiri twihute, twavuze ko ari ugukiranuka. Gukiranuka kwayo niko kwatumye abantu baja bananirwa, kandi hari impamvu ituma bananirwa, nuko bataba bageze muri Kristo Yesu. Umuntu iyo ageze muri Kristo Yesu ntaba akibarwaho gukiranuka kwe. Pasiteri yari hano, Pasiteri mwene Siya, umwana wa Pasiteri Siya uri hano. Pasiteri Yotamu, kuriya Yotamu hari uwabaza Yotamu na Siya. Umuntu ntiyahura na Yotamu azi se, ugahita umenya ko ari uwande.
paruwasiya teka umuntu w'impumyi. Iyo abantu bari muri Kristo Yesu, Bwana asifiwe. Imana ntije twitiranya. Ije tubonamo Kristo Yesu, kuko nimugoroba twavuze ngo iyo tumaze kwemera tukaba Kristo, tugakura mu myizerere, tuza kuvuga turahinduka, uko duhaye tuzamuka mu kwizera, tukagenda dusa na Yesu. Abatarazi Yesu, abatarabona Yesu, batubona bakavuga bati niba utarabona Yesu, genda ujya kureba abana ba Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Icya gatatu ni nayo ntego yayo, ishabaha ya Bibiliya, ni agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ko nihuta usomye igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice 4 umurongo wa 12, hari aya magambo: nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru tugomba gukirizwamo keretse irya Yesu w'i Nazareti. Icyo gihe rero intego ya Bibiliya ni wokovu katika Kristo Yesu. Turi kumwe? Haleluya. Bwana asifiwe. Ngizi kingi za Bibiliya twogera duciraho ibindi bifatikanya n'izo, ariko n'iki cyo tuyikundira ni urukundo rw'Imana, ni ugukiranuka kw'Imana, ni agakiza twabonye ku muntu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turi kumwe? Haleluya. Mu magambo yerekeye gukura twavuze turayatambutse. Nababwiye ko tubonye umwanya tuzaganira ibintu bishobora gukuza umukristo. Icya mbere ni ukurya ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo ni ukunywa amata adafunguye. Abantu nta kindi cyabishe, ni ukunywa afunguye. Haba umwereya, umutwinga n'umubwejuza. Iyo abantu bagezaho, abantu baba bapfuye. Ariko Bibiliya iratubwira ngo kugira ngo dukure ni ukunywa amata y'umwuka adafunguye, adukuze. Haleluya. Turi kumwe? Bwana asifiwe. Atugeze ku gakiza. Njyewe sinizi ibintu bya sante, ariko ababyize baje batubwira ngo ugende urya ibi, amaraso ni makeya. Ugende urya ibi, ikirure cyabaye cyinshi. Ugende urya ibi, biragufasha kurya. Bigaragara ngo mu biryo harimo ibigenda bifasha umubiri, ndetse hari na bimwe bijya bikura imyanda mu mubiri. Nicyo gituma twakeneye ngo mu mikurire yacu. Amen. Turi kumwe? Haleluya. Mu mikurire yacu turebe ibiryo turi burye kugira ngo bidukuze, bitugeze ku gakiza. Ubwo rero twari tuvuze ko icyo kurya ijambo ry'Imana nicyo twakomeje kuganira. Tugiye ku cyo gusenga noneho. Nituza kubona umwanya turavuga mu ncamake imyubakire yo kwizera muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Tureka tuyanezerwa. Haleluya. Tubane mu mwuka. Haleluya. Imana ihimbazwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abakristo bamwumvira ni bangahe bazi umubare w'ibanga rye? Hari uzi umubare w'ibanga rye? Shebu uwo yabwiye abiyibandega ngo baruzi. Reka ntimuza mubizera.
telefone ho makode yawe aho wiki cyawe aho uzubika aho uzuhisha. Reka gutinda ngo mbaze n'abandi nanjye ntawuzi n'abafite abakirisitu abantu bazi umubare w'ibanga ryanjye n'abana banjye uko bake niko ndarenguka ibyo mbisemo ni ukuba babizi ejo bitazagenda gutyo. Icyiza cya Yesu, haleluya, Bwana sifiwe, kitugaragariza ko turi abana, kitwereka ko dukunda nuko yaduhaye umutima w'ibanga. Imana yagushimira. Nta muntu uje uvuga umubare w'ibanga uri mu kujya kubikuza, wajya kubikuza akakubwira ngo shiraho umubare wawe w'ibanga. Yesu aganira n'abigishwa biwe kandi ubwo ariko ategura kujya mu ijuru, aravuga ati ese ko ngiye kandi mfite ubutunzi, izi ngabo zanjye nosigaje zibwiye umubare w'ibanga. Amen. Bwana sifiwe. Ujye umenya ko twabaye abana b'Imana. Yesu arababwira ngo nihagira icyo musaba mu izina ryanjye, arababwira ngo umubare w'ibanga w'ijuru mu izina rya Yesu ndahabwa icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Nicyo bituma utagomba kubabayika, utagomba kwibaza, utagomba gutekereza birebire kuba twaramenye umubare w'ibanga ry'ijuru. Buri munsi wemerewe kujya kubikuza. Amen. Amen. Kujya kubikuza. Haleluya. Arababwira ngo nihagira icyo musaba mu izina ryanjye data azakibakorera. Reka tuganire gatoya. Abantu nubabaza wase gusenga niki, bazama bakubwira ngo nukuja gusaba. Gusenga birinze gusaba, birabirenze si ugusaba, ahubwo icyo twobyita ni ugusabana n'Imana. Umuntu aje gusenga icyo agomba kwibaza ni iki? Agomba kwibaza ngo ese ngiye kuganira nande? Nenda tugiye kuganira ubundi. Nabonye Bukavu twari twagiye kujya kubona perezida kandi gatubwira abahungu bazi Igifaransa muri Kongo ukuri ntibagira ideni, tukandika kigashanyuka, tukandika umakaza akavuga toya dore ahandi yagenze neza. Turavuga kuko yagajeje ku munsi perezida aja kuza kitaratungana, haza kuza ikibazo, turavuga ngo tugire komisiyo ijya kubyiga. Undi yaza nyuma utubwiye guhaguruka akatubwira ngo ahangaha habuze yakisa kuko ngo byapfuye vuba. Yigeze anabireba imbere y'Imana. Tuje imbere y'Imana tugomba kumenya uko twagiye, tugomba kumenya uwo tugiye kuganira, tugomba kumenya raporo yacu, tugomba kumenya tugiye gusabana, ukamenya uko wifata. Twagiye kwishyira dusanga hahagaze abasirikari bamurinda, abantu bakatubwira ngo maze murebe ni muri usozi gupfurika gato urabona hari idari ifite ngo ni dusura tuzishagaye tugashagaye wagera handi kuko abari hano hagati hari abantu benshi, ubundi babahagera akavuga ngo ni murebe mwese mumeze gute, ikoti nakugendera ariko
ariko ngo dusubire ubirebe tuje imbere y'Imana. Bwana asifiwe. Tumumpe Bwana utukufu. Tuweze bali mpundu. Haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya. Imbere y'Imana mujye mwisuzuma, mujye mwireba, mumenye uwo tugiye kuganira, mumenye uwo tugiye gusabana. Narimbabwiye ngo gusenga birigeze gusaba. Reka tuvuge n'ubundi mu muco w'abantu. Igihe wicaye ukabona, reka ngaruke mu babyeyi, mukeba wawe, muramukazi wawe, ngo naje kureba imbogo kazi muhanone. Ejo mu gitondo ntakubajije atase abana babyutse bate, mumeze mute, ikiza kimuzana ni iki? Ni inshuti y'imboga. Nta mafaranga wongera gukabawa azaza gukaba. Nta munsi azaza ngo akubaze abana bameze gute. Reka ngaruke kuri aba bacu, muzi ko bagira imbabazi nyinshi. Ushaka kurya ibyabo babwira ibanga aho riba, ugarukije gusuka mose ese abana barakomeye. Ese kandi aka karahari nako baroye hehe? Uko gusaza avuga ngo ubushuti burubatse. Yesu ndaje akunda ko tuzi iminsi yose ari ugusaba. Azaza ngo dusabane nawe. Amen. Haleluya. Gusaba kuza kuza nyuma y'ubushuti. Mwamaze kugira ubushuti mwubatse, ntibijye bigora gusaba. Ariko kubanza kwaruza imboga utarabaza uko abana baramutse, ese wabaye gute wowe? Bazozi guha kabiri, muzoza usigara useruka bakuvuge. Gusenga rero. Amen. 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndekwambia amasengesho azanezeza Imana kubera umwanya yari menshi. Imana ariko iyo yanyuze muri wa murongo twavuze umubare w'Imana, amasengesho ya mbere azanezeza Imana ni ukugera imbere y'Imana ukabanza ukayihimbaza. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukabanza ukayihimbaza. Dawidi niko yashakagira. Yashakahamagara abantu akababwira ngo nimuze tuje imbere y'Imana ngo turamye igitare cy'agakiza kacu, ngo tumuririmbire. Haleluya. Icyo gihe banagiraga bazaga bakora ibintu biri kuri orode, biri ku murongo. Bagiraga irembo ryo kwinjiramo, bakagira n'iryo gusohokamo ngo batagira akavuyo. Iyo binjiriraga iburyo basohokeraga ibumoso, kandi bakagenda bazamuka ku masekariye, bahaye bagenda bahimbaza Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo turamye Imana, haleluya. Abakristo batazi kuramya Imana bafite ikibazo n'ukuri. Iyo turamye Imana hari ibyo mujya muhuza, reka ngiye kubigutandukanyiriza. Ibyo mujya muhuza kuramya, guhimbaza, gushima ni bitatu, kandi bikora gutatu. Icyambere kigomba kubaho kijya kinezeza Imana nuko tubanza guhimbaza Imana n'ubunini muyihimbaza. Haleluya. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Nuko tubanza guhimbaza Imana, twayihimbaza. Igihe cya Perezida Mobutu twagiraga umusirikari wari ugoye cyane, abantu bakuru baramuzi, yitwaga Liseke. Yari rwivuga uwo muparakomani, nta muntu wajya kumwegera. Bose baragira ngo Mobutu woye narikora woye. Umwana w'umukobwa w'umurebe wari Fizi yambaye yinjira mu mwuka wa mbere, araguruka aragenda aramuhimbaza, araza aramufata amureza amaboko. Abaesikoti ngo bagira ngo baramucyaha, arababwira ngo yani uyu muntu yanezerewe, nimureke ahubwo tumuhereza amafaranga mbabwire uko Imana imeze nikijya kiyikwega. Haleluya. Haleluya. Niyo twayihimbaje ikumva ko duhaye tuvuga ukwiri, ntituravuga ibyo yadukoreye, tukavuga icyubahiro cyayo, tukavuga gukomera kwayo,
tukavuga kugira neza kwayo. Nayo masengesho ya mbere azanezeza Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Twamara kuyihimbaza, twavuze ko kuririmba tuza kuyizana, twamara kuyihimbaza ikumvira nezerewe ikaza. Yashika tugakora intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri yitwa kuramya. Nigeze gusengera mu Baganda ya Kampala, ngo dusohoke mu rusengero ndaza, ngo nje kwinjira mu nzu muka pasiteri arapfuka. Nabavuga ngo nibeshye kuba yanze ndarenga kuri uku gupfuka, naho agiye kundamutsa akuba n'umukobwa inka zashize amaso mu kabiri, yabapfukama arandamutsa n'icyubahiro abona guhaguruka. Niba mushobora Yesu Imana yatwayihimbaje tukayihimbaza ikaza, yamara gushika icyo tuza gukora cya kabiri tuza tuyiramya. Niko Dawidi yaririmbye. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuja tuyiramya. Twarangiza kuyiramya, ubwo gakera twasabanye nayo, kandi nayo ntikunda ibintu cyubahiro. Ibintu ukamye ugapfa kwiha icyubahiro. Sinzi abantu bagikunda ahubwo, ariko n'umuntu nawe ugikunda. Ikijya kitangaza ko igikunda ni uko yavuze ngo icyubahiro ryo gitanga ngo ariko yotanga umwana wayo. Ikunda icyubahiro ni icyayo. Bibiliya ni kwitubwira. Twamara kuyiramya ikanezerwa, yamara kunezerwa, haleluya, Bwana sifiwe, igatangira gukora. Yatangira gukora tugatangira kuyishima. Ni intambwe zitatu zikurikirana: kuyihimbaza, kukayizana, kuyiramya, kubatuma yinjira, yamara gushika igakora. Yamara gukora tugahaguruka tukavuga imirimo yakoze. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawe masengesho ya mbere azagera ku mutima w'Imana, ariko banyuze he mu mubari w'ibanga. Amasengesho ya kabiri ngiye kwihuta, turi kumwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amasengesho ya kabiri aje anezeza Imana, aje asana Imana, ni amasengesho y'urukerera, saa kenda z'urukerera. Niba ushaka kubona Imana, saa kenda uzubyuka, wambara ihuzu, utera akaririmbo, uyihamagare. Usomye muri Bibiliya. Amen. Nicyo gihe yahuye n'abandi n'abayakobo. Nicyo gihe yahuye n'abayakobo. Nicyo gihe Yesu yazaga asenga, bakirirwa mu kazi n'abandi bari kumwe n'abigishwa. Cya gihe cyagera Yesu akaja gusenga, reka nkubwire isakere n'ikizikora. Satani aba yiriwakora arusha abantu, yagoye abantu, aha yakora pfo na ruguru. Isaha na saa kenda ni isaha y'Imana. Bwana asifiwe. Turi kumwe, tuweze Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Icyo gihe ba Eliya kuva mu gitondo bahamagara Bali, arabihorera. Arinze iki? Arinze isaha y'Imana. Bakaja bagira ngo yakereye, bakaja bagira ngo yatinye, bakaja bagira ngo yananiwe. Arabihorera ngo baze kugeza saa kenda, wakati watu wa kupunga. Arababwira ngo nimubise, isaha yanjye yashize, imbaraga za Satani zirashize. Hagiye kuboneka isaha y'Imana. Ahagarara imbere y'Imana aravuga ngo Mungu wa Abrahamu,
ari wowe Mana. Aba bantu baraha. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nimupeni Imani Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aba bagabo bicaye aha babavyeyi n'abakeshu. Aba bagabo, aba batware, aba bungeri. Amen. Bamenye ko ari wowe Mana. Hamo Kristo wasenga icyo gihe bareke kubona Imana. Amen. Haleluya. 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 Nimwezi Imani Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Satani amaze kugagashuha. Abatwari kumwe nimugoroba narababwiye bazagira gute. Kanagiza. Rero ibyo twagutu. Sirabwe kwa Museveni. Satani uzunguye Museveni. Tanga bizihunga yerekeyeyo. Ingabo izihunga. Ariko ntawuzobona ibitunguzika. Ariko narababwiye nimugoroba ngo umusavire bamba azahunga akamakura amaguru. Icyo gihe deja aba yananiwe saha ikabiyima zirabye Imana yihamukiwe. Haleluya, haleluya. Amasengesho y'urukere cyangwa tuvuge mu masengesho ya saa kenda ni igihe cy'Imana bwatubamo. Yesu arabihorera. Ese kongeye kugenda kuri ariko sibi ariko ngo dusubire nyuma. Yesu arabihorera bagakubita umusumari yamabihorera bagatuka arabihorera bakora ibyo bashaka arabihorera wabandi aca bugufi aragumana negosi ashaka uburyo duhuza n'Imana aritonda ngo haje kugeza saa kenda tuje mu biso saa kenda aravuga ngo si isaha yawe Satani aravuga ngo ni isaha y'Imana arataka n'ijwi rirenga aravuga ngo Baba. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwanjye bushize mu maboko yawe. Imana ngo yari yerekeyeyo irahindukira isaa kenda ziva kwa Mungu. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Saa kenda ntije yihangana. Bibiri zitubwira ngo bibaye gutyo Misiri iratigita. Ibitara birameneka. Ibituro birakinguka. Imva z'abera bari barasinziriye zirakinguka. Bamaze kuzuka babonekera abantu mu murwa. Umugabo wari uhagarariye icyo gikorwa niwe wavuze wambe arababwira ngo ni ukuri. Uyu mugabo muhaye mubona yari umwana w'Imana. Isaha y'Imana. Haleluya. Siba kwa Mungu. Isaha y'Imana iri kwiregereza kandi bamwe bazosigara ruko. Uwo munsi kandi bamwe bayine abandi bazaba baguma bakamera kurya. Izo si bisanzwe. Ninakubwira ko bisanzwe. Uko mukayesa niko muri mukubira bisanzwe. Hoya. Joba bisanzwe ku bitekerezo byawe ariko ntibisanzwe. Ayo masengesho twari tugezaho nayo ukerera nayo saa kenda. Amen. Kababwira yandi tuzorangiza. Bwana Yesu asifiwe. Kiganiro cyo kubaka imyizerere cyasigaye. Andi masengesho aje akora ku mutima w'Imana. N'amasengesho y'umukristo wiyambitse umukandara. Umukristo wakenyeye akiririrwa umugozi kandi ibyo kurya bihari. Reka mbabwire abakristo benshi bagize imyaka muri kanisa bakunda kangoto bakunda kawunga kurusha Yesu. Bazabashaka ku meza bati sinshoboye. Akumva ko kurya kuruta gusanga Yesu.
amata muri hano ayo mata araryoshye nayaherutse iwacu ariko yakunze kuruta Yesu kuri umwigisha wa Yesu bagomba kuyazana ukabwira utoye mfite amafungu ayo ni amasengesho azagera ku Mana niyo mpamvu babwira amasengesho tugomba gusenga niba mwumva dufite ibibazo nta kindi kizabihindura nuko duhaguruka tugasenga amasengesho amwe ba Eliya basenze ba Mose basenze umwami Yesu yasenze Pasiteri basenze. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Masengesho y'ugushoka kw'Yesu. Abigishwa bananirwa gukemura ikibazo. Murabyibutsa ariko. Yesu amaze kugikemura yababwiye ngo iki? Mujye muvuga ukuri gusenga no kwiyiriza ariko kujya kumara ikibazo. Umuntu akahorana ibibazo ntagira umunsi adafunga, ntagira isaha y'urukerera, ntagira yo gushima Imana ngo njyewe ngo narasenze, ngo njyewe murumva sinzi kandi urasenga. Sinajyaye Yesu nidadakunda. Umuntu yavuga ngo akunda Yesu akavuga mu kidoho nicyo cyatumye atasenze. Kandi narakibonye cyabyibushye. Kidoho ngo batetse kidoho. Uriza n'uwo munsi ababashije batazoteka ikidoho. N'uwo munsi batazoshumba. Tujya tubwira umunsi. Twihambira umushana. Tujya imbere y'Imana. Imana yacu izadusubiza Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka mvuge ikindi ndagize amasaha arashize. Turi kumwe amen. Tujya turirimba ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu bagera kure cyane watambuka n'inyenyeri. Iyo waregejeje aho umutima w'umuntu ukaje imbere y'Imana, wa mutima wazamutse mu masengesho ngo ukaje ukomanga urugi ushaka kureba Imana. Tababwira buriya kubwira inzozi z'urota mbi urabizi nta kindi ni ukuryama wahaze cyane. Ya mpishiri yakoreshejwe umuntu akaba asinzira ngo sinzi ibyo naraye, ntuzi ibyo warayemo, hari ibindi warayemo sikangoto yakurayemo. Nta bindi byabaye, nta kindi cyabaye, ni bya bindi ni kurya utazubwira umwanya. Amafungo agira inzira nyinshi yo tuda kugira umwanya, nibura ugahera kuri amwe yo kurya buke, yo kurya buke, yo gusiba umunsi, yo kugira gute. Amena. Bwana asifiwe. Ndangirije kuraya. Jina la Bwana libarikiwe. Hari amasengesho y'igitangaza, amasengesho ashingiye ku ijambo ry'Imana. Nari nateguje gari ariko reka ndangize kubera umwanya. Amasengesho ashingiye ku ijambo ry'Imana. Nuzaza gusenga ukabona byanze, umekubwira uko uzaza uvuga. Turangize. Haleluya. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Tumupe Bwana utukufu. Tuwezi Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Kakubwira amasengesho. Ariko Bwana yanjye Satani azahara kandi azayigenza kandi agira agahayo kandi agira agasusu. Nta kintu kibi numvise pasiteri avuga ngo si uhaye uca ibyuma oyi reka n'umuzi kuriya ashobora kujya kubicya ngo abantu bataririmba ntibakamuvuga ikintu umuhakanire. Nukuri ntihakagira ikintu bamuvugaho, ikibi cyose yemerewe kubikora nibwo wagiteye.
amen ariko agira ibintu ati tuvuye kuri ayo twavuze singisubiye hariya twari twasomye agira ikintu atinya ibyo bikora agira n'ubwoba abasabire bose bagira ubwoba sabire ubwoba umugabo umwe ariko basabire natwe twarakabije yajyanye n'umwana aramubwira ati papa ati si ubwoba bafite bari bageze ahantu buri waza kubwira umwana abwira umwana ngo ariko wabona ubwo mfite umuntu w'umugabo umwana ukabwira umwana ngo ubone ubwo mfite abasabire bagira ubwoba ariko Satani haleluya atinya amasengesho kuruta ibindi bintu byose atinya isengesho nshingiye ku ijambo ry'Imana zivagamo isengesho rishingiye ku ijambo ry'Imana nubona byakugoye uje umubwira ngo byaranditswe ngo murwanye Satani nta muntu wosanga uwo murongo ngo muhagarare imbere byaranditswe ngo murwanye Satani nawe azabahunga mwegera Imana nayo izabegera utangira kuvuga gutyo agatangira kugenza umugongo umusafiri akerekera y'agahunga ndangije babwira ngo amasengesho n'ijambo amena iki gituma tubyuza amasengesho n'intwaro siya iyo ugira amasengesho baza bayayoberamo bakayoba hakabaho ukora ibisa n'abirya warayobye kandi babwiye nimureke twiga imyuka wamara kuyoba umwuka wera yamara kugenda Satani icyo azakora azagenda akazana uwe mwuka akamenya ngo pasiteri mwumvira yazaga yerekwa nta kindi ni umufatisha ngiye kumwereka akazana ibipirate bye watangira gusenga ariko ndabonye ngo ntakomezemo twagiye tubabona bapfa mu byaha banywa inzoga bahayobere ntimubazi se noneho biba bazi nk'uko umuntu yeretswe ngo ari ku murongo oya wa mwuka ushobora kugenda ubundi ukinjiriramo wa Satani ukazana ibisa n'abirya abantu bashobora kubimenya ni abakristo buzuye umwuka wera jina la Bwana libarikiwe masengesho ashingiye ku ijambo Satani arayati umugoroba nababwiye ko yantereye haleluya harantera zaharara ngo atere hari ijambo ry'Imana nari biseho naribwira ngo kwakira Yesu hari abaza guhagarara wasabire nyine rikobaza bakira baheruka ngo bananegose ni kwakira Yesu yihagarara kwakira Yesu haleluya ariko ikibiki ntajya ahubwo ngo agende gutyo iyo wamutambutse ukaje imbere yiwe azayamaga kwakavuza mu bitugu Pazani Zamukase Abasta shewe mukito cyane Nuri kitubara havuga kuri ubwo rero yafatahana ariko nta muri imbere ngo aracyamugarwa kuja mu ijuru gusa hano aramwaraza aramusunika wanibukite kwizina rya Yesu akagenza umugongo wagenda akagaruka akaja ku giti ndabona igitabo cyitwa moyo wa mutuse turangiza amen twari tuvuze ko amasengesho ari intwaro y'umukristo yadafite ijambo azapfa ushobora gufata amateka ufite gateusha wabuze iki umubwira icyo wakibuze hababuze iki hababuze amasoro tutadushiramo tukarodinga
ni neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amasengesho usenga ikizakiyakomeza n'amasengesho ashingiye ku ijambo ry'Imana. Icyo gihe iyo ufite ijambo ry'Imana ukagira n'amasengesho, iyo Satani aguteye mu ntambara uhura na uhita uzana ijambo ry'Imana ukavuga ngo byaranditswe ngo ko Yesu yari kubwira Satani akamubwira ngo byaranditswe, ntukagaragaze Uwiteka Imana yawe, byaranditswe, udupfukamira Uwiteka Imana yawe, byaranditswe, udusenga Uwiteka Imana yawe. Umukristo wese muri iki gihe waje mu ijuru yibike ijambo ry'Imana atukuze Umuntu. Niwumva birakunaniye mbere yawe usoshira kandi twende tubashe nzanisha ariko akose nibiya binanira. Ese gukora neza ariko kunaniranye uko biri ko kwiza se niko gufite agaciro. Kandi iyo twahaye Imana umwanya ziva kwa Mungu, nimwe turabikora ibindi akabidukora, nimwe turabishoboye ibindi akabidushoboza, ariko Pawulo yavuze abantu baba mu rusengero batazi ko Imana ishobora byose. Umugabo yarabwirije Eliya ruguru iwacu tugiye gusenga, ariko narangiza kubwiriza avuga ijambo rya Pawulo, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo uri uzutereza imbaraga. Yaba cyamukana umusaza wari imbere ye, arabaza ati ese ubu bwose kugizigiye mu rusengero yagushoboje iki? Yewe muzabe Imana idufashe kwiga gusenga Imana, ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko nizo ntwaro ziduhereza kurwana, nizo ziduhereza kunesha. Nimuhaguruke dusenge turangize. Haleluya. Twicaye umwanya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Tugiye gusenga. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Mureka dusabe Imana iduhereze kuba mu bicaniro by'amasengesho, kandi tuyobowe n'amasengesho n'ijambo ry'Imana. Ntitugire ubwoba, ntituzayoba. Imana izakomeza ibidufashemo, kandi izubaka kwizera kwacu muri Kristo Yesu. Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi, turagushimiye ku munsi mwiza waduhaye, turagushimiye ku giterane cyiza waduhaye, turagushimiye ku ijambo ryawe. Ijambo ni iryawe. Bibiliya iravuga ngo ari wowe waryohereje ngo rizarikize imitima yacu. Dukeneye kwakira ijambo ryawe rikatwigisha gusenga, rikadushoboza, rigatsinda Satani, rikirukana imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima zose. Abana b'Imana bakishyira mu bicaniro, tukagera igihe cyo guhura n'Imana. Tugire neza muri mugoroba, tuguhaye impundu kuko uzikwiriye, none n'iteka mu izina rya Yesu. Amen.